Ili itu sini rajin, ogumnya ke sini ini nesa. Oh, kau jangan nama bingku. Lugan sini, bonye kada bare daki fi Abdullah ki mujid ini. Syekh Amin Ibro Abdani. Miskin, umat agam beta. Uya sam bonye nute wallahi sinja. Lubuti ya fimbone, kawa inni nubone kawa sete. Diangkat TV Islam arati program atau saat akab deka di damasa itu di. Ummati dirredawa miskin ulama isani inka wajjuye. Ugasati. Simanna guyyaa sanggodhanii fin agarree nuural hudaa gubbarratti maallaqa namni isinirraa fudhu jiru war daawaa nama isinii godhe nama maallaqa isinirraa fudhatu agartanii masgiida kana rahmata rabbiitiin khaddamutti hin jiru waan maallaqa naa kafaltanii ni beeytanii iyyaa jaaga dhabdee hunnooti biyya biraatii tuutu isa fudhate qaawa inni bane qaawan sahin qaawa san guutuufillee kayolle hinqabnuun isinin jaabar Sheikh Asabot bira dhaqeetiin bara hafidahullah wa ra'ahu mata'ahu Allah bisihhati wal afiya jolle dirreedawa isin arrabse histi male aaralle hinqabdan yoon isinin jee kam jettan me da'i dirreedawa takka dhiira yoo isinin jaan me baasaa jee dirreedawa keessa da'i ni qabdani hogguutu biyya biraatirraa dhufaniititti da'awaa isinii godhanii isinin jee warra dirreedawa me nille hin qabnuun isinin jaabar a'azzakumullah hinaafuu hin beeytanii jaalawwan kiyya anaatu jiraa jechuun beeytanii qaawa inni bane mootummaan Soomaalee fi Oromoo walitti araarsuu dhabdeeti bar jaalawwan kiyya ka Islaamaa fadiilati Sheekh Dr. Abu Ammar Amin Ibro hafidahullah wa matta'ahu Allah bisihhati wal afiya wa rafa'a qadrahu fi ad-daarin jecha lamaan hin yaadatanii guyyaasan isin ajjeesanii arafaa hin dhaqinaa jaanii dhaynee walitti maramee namuu karaa mana isaa galee wallaahi hin galle Sheikh Durri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a guyyaa khutba irratti wallahi arrantana haka nubuujistee bar maal nanja hin beeyne ga kophaa kiyyaan jala taa'ee qara'uu ture bar waan takkaan agari'an waan takkaan agar hay maali obboleessa nama maallaqa isin gaafanne moo mee abbaan na dhiyeessa jira mee maallaqa isin gaafatee beekaa Sheikh Durriin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a maallaqa isin gaafatee beekaa sanirraan kasi ajaa'ibu zaahida aalima akkasiituun agarreen sin jaabar tabiraa rakkoo isin neexii nagaafadhaan waan sheekootiin taate cireetiin rifee lafa sii kaaya sheekootii feete dirree dawaa keessa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru daa'ii feetan nagaafadhaa isiniifin himaa istaandaardii isaa quraanaa fi hadii tanan maaliif jee ni beeyta amata meeqaan taa'ee dhaggeeffachuu ture bar amata meeqa bakka cufa masgidummaarra masgidii bareedaan ni ture gaafa Sheekh Muhammad Naasir masgidummaa keessatti daawaa godhu ni beeyta joolleen ammistanyaa silaa ammaan tana hin taatu gootaa akka joollee walloo taate yoon siin jee kam jedha gaafa duraa akkana wali qabuu ture ustaad Ayyuubee isaa tutu tireeringii goosee bar an joollummaaniin dhaqee achi dhaggeeffachuu ture isa hogguutuu gaafa kaan lubbuun tiyya maal naan jedhe hogguu teesseetuma nama dhaggeeffata hogguumo Sheekh Durri jala taa'eetiin qara daawaan godhu baran taa'eetumaan qara joolleen khutbaa faa goggoote an khutbaan godhu garuu ishaa'ii boodaan ka'ee daawaa godhu ture Abu Ramadaan ishaa'ii booda dhaabbadhee daawaa godhuun ture ishaa'ii booda daqiiqaa 42 haasawaa bar san booda guyyaa 30 osoo ijoo viidiyoo meeqa jaalawwan kiyya Islaamaa ta Facebook irra poostiin goone viidiyoo 200 olii jira yoon siin jee kam jettaan amman tana bar joollee laa aboona waan takka irraa baran poost jaan malee waraabnee kaayuu turre maaliif Sheekh Durri jalaa qaraane gaa namni isin hin beekini warri samii isin haa beekuun hin jechuu ture garuu amman tana dardara hedduu yoo feete gaa sooshaal miidiyaa irratti harkattaa jennaan tattafu jechuu eegalle malee viidiyoo meeqa haasawa sanumaan irra isinii deebuu jira bar haasawa haaree takka hin finneen siin jaa saniiti jaalawwan kiyya ka Islaamaa sheekootii teessan jabeessadhaan isinii jaa ta amman tanaaf Sheekh Baraartii haa ta'u sheekootii jajiidaa keessa jirtu jabeessadhaan isin jaa isaani badhaasa kannuu qabnaan isin jaa anti yaasawutti hin jiruun isin jee baru jaalawwan kiyya Islaamaa